tubahaye ikaze mwese mukurikiye Snow TV. Uyu munsi tukaba tubazaniye amakuru akomeye cyane, ndetse ubu ngubu amakuru ageze hanze nuko uwitwa X-Dylan na The Ben ibyabo ari agateranzamba ka nyina wa nzamba. Ubu ngubu X-Dylan akaba ari gukekwa mu bantu bibye telefone ya The Ben, akaba ari no gukurikiranwa n'inzego z'umutekano za RIB. Ngo byagenze gute? The Ben mu gitaramo yaje kubara telefone, biza kugaragara yuko ahantu iri niho X-Dylan atuye. X-Dylan ni umwe mu bantu bakunze gutegura ibitaramo hano mu Rwanda ndetse no mu night club. Yaje kujya mu Burundi aho igitaramo cya The Ben kigiye kuza kubera. No mu nama zitegura igitaramo cya The Ben yari ariyo, ariko yaje kwisanga ari wa 11 muri groupe ya The Ben yari yatwaye. Ibi ngibi The Ben byaramubabaje, ariko umuntu witwa Alex Muyoboke aza kubabwira yuko nta kibazo, nguwo agomba nawe kumureka akaba mu ikipe. The Ben yaje kumureka aguma muri iyo kipe. Ahantu hose iyo kipe igiye nawe agomba kuba arimo. X-Dylan numwe mu bantu bakunze gutegura ibitaramo, nawe yaragiye kukigiramo pe, ariko ibintu yaje gukora ni amateka, kuko bagiye no kurya niwe muntu waruye ngo ibiryo byinshi cyane kurusha abandi. The Ben nabyo biza kumubabaza. Igitaramo yaje kujya ahantu hari ibihumbi 100. Aha hantu haje kuba akavuyo igihe The Ben ari ku rubyiniro. X-Dylan aza gutambuka ahantu yicarana Ogiti yarari basangira inzoga ya Giti, ariko The Ben avuye ku rubyiniro yaje kubura telefone ye, arebye asanga X-Dylan mu buri abo bantu bari kumwe nago agihari. Ibi ngibi umubonsa wa The Ben yaje gufata undi muntu aza kumusaka telefone arayibura. The Ben aza kubabwira yuko nta kibazo, ibyo ngibi babireka. Ibi ngibi byabaye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 2023. Aya ni amateka akomeye cyane. X-Dylan baje kumufata ku rubyiniro aho The Ben yarari, we ari kugenda yishyuza abantu gake gake mu gitaramo. Ahantu bari bishyuye ibihumbi 100, we yafataga amafaranga ibihumbi 50. Umuntu akishyura ibihumbi 50 akata yinjira mu gitaramo. Alex Muyoboke yaje kubivumbura, asa kumutwara ku ruhande amukubita urushyi, arangije amubwira yuko ibintu ari gukora ari agasuzuguro ndetse no gutesha agaciro abateguye igitaramo. Igitaramo cyaje kurangira, X-Dylan aza kuza gutaha ku isaha y'isa 7 ataha mu Rwanda. Ageze mu Rwanda n'abantu The Ben yaje kumenyesha yuko telefone yabuze, baza kwishakisha, baza kuvumbura yuko ahantu iri niho X-Dylan atuye. Ibi ngibi byaje gutuma The Ben yitabaza izindi nzego, baza gufata X-Dylan arafungwa. Amakuru ari kugenda ajya hanze niko bavuga yuko X-Dylan yari mu ikipe ya Coach Gaël, ariko abantu benshi bakomeje gushinja Coach Gaël ko ari gufata Bruce Melody akamuteranya na The Ben, kandi ibi ngibi ari amakosa ya Gaël ku giti cye. Ama-G The Black nk'umwe mu bantu bamaze igihe kinini mu muziki yaje kuvuga yuko Coach Gaël ibi bintu yabireka. Bruce Melody ndetse na The Ben nta kibazo bafitanye, ahubwo Ama-G The Black avuga yuko ibi byose babireka bo bakareba igiteza imbere umuziki nyarwanda, kuko ibi ngibi bari kugenda bisebya igihugu bijyanye n'umuziki, kuko baravuga yuko ibi bintu bari gukora ari agatwiko gusa. Bamwe bavuga yuko telefone yabuze, abandi bakemeza yuko telefone itabuze, ariko The Ben we akavuga yuko umuntu wese uzi ko yamubonera telefone yamuha amadolari ibihumbi 15. The Ben ibi ngibi akaba bitangaza ku buryo bukomeye, kubera yuko avuga yuko telefone ye yari irimo imishinga myinshi igiye itandukanye. Ibi bintu abantu benshi bakaba bari kuvuga yuko kugira ngo bigabanyuke nuko Bruce Melody yavuga, cyangwa ngo bazategure bato hagati yabo bombi, bazaze bose bajye muri arena, bose baririmbe, maze abantu bitorere umuntu uhagarariye abandi muri abo babiri. Emi Rwanda ukorera igitangazamakuru 3D TV we akaba yasabye abarundi imbabazi kubera yuko bo bakomeje kubasebya ngo babibiye telefone, ariko we akaba atangaza yuko telefone itibwe n'abarundi, ahubwo ngo yibwe n'abanyarwanda. Emi akomeza avuga yuko ariko nawe atazi neza umuntu wayibye, kandi ikindi nawe ngashima Imana yuko atakubitiwe mu Burundi, kuko ngo byarashobokaga ku buryo bugaragara.
bamushinja yuko nawe ngo ari mu ikipe yakomeje gushaka kwica igitaramo. Yaje kuvuga yuko nimba Fata ku Mavuta yaraje gukora ayo makosa yose agomba gusaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abarundi. Ese mama Fata ku Mavuta azemera guca bugufi agasaba imbabazi kubera yuko ibintu yatangazaga byose byaje kugaragara yuko bishobora kuba ari mu bintu byo kubeshya? Yaje kuvuga yuko uwitwa Big Fizzo ataririmba mbere ya The Ben, yaje kuza kuririmba mu gitaramo cya The Ben. Ese Fata ku Mavuta ibi bintu nibikomeza kumuhama azasaba imbabazi abanyarwanda ndetse n'abarundi? Iki ni ikibazo abantu bose bari gukomeza kwibaza. Mureke tubitege amaso nimba koko azafata umwanya agasaba imbabazi. P-Fla akaba ari umuraperi wabaye mu itsinda rya Tuff Gang. Akaba baramubaje babaza yuko ese ngo ni iki cyatumye umuziki w'abantu bamaze iminsi barakoraga muzika neza cyane bakaba barasubiye inyuma. P-Fla akaza gusubiza avuga yuko we atabona yuko basubiye inyuma, ahubwo ari abantu bo babibona uko, kuko we atangaza yuko umuziki we aracyawukora kandi ashize amanga. Ariko bakaba barambaje yuko abantu bose batangiye muzika ku bantu batangiranye nawe bagikora ari bakeya. Ahangaha mu bantu bashyize mu majwi batagikora cyane umuzika kandi bari bakunzwe n'abanyarwanda benshi, harimo abantu bitwa Miss Jojo, Miss Chanel ndetse na JC. Abangaba akaba ari abantu bari bakunzwe cyane, ariko cyane cyane JC we indirimbo bamwibukira nuko yaje kuririmba Ambank ari kumwe na Bruce Melody. Ese Ambank yavugaga ni iriya yo kongera akagenda? Nicyo kibazo abantu bari gukomeza kwibaza, ariko akababwira yuko ahantu baba bari nabo batekereza ku muziki. Abanyarwanda bakunze ibikorwa bya Tuff Gang, ariko bose bakaba batakibona ibikorwa byabo, ariko buri muntu ku giti cye ngo akaba akiri gukora. Ku muntu wakunze iri tsinda rya Tuff Gang nuko ngo rimwe mu buzima nanone bashaka kuzongera bakihuza bakazakora ikindi gikorwa kizima kandi bakazaza ngo bari hejuru cyane. Dukomeje kubagera mu nguni zose zishoboka zose, n'ahantu hariho hose tuzajya tubona amakuru kuyabagezaho 5 kuri 5. Nje wabateguriye iki kiganiro cy'uyu munsi akaba ari Gilbert. Hasta la vista, komeza kandi mwibuke gukora subscribe ndetse na share ku bantu batari bayikora.